Okay. Muna ito ang menu, no? Menu ang tawag ani karong gabi una. Noon sa mga tayo. Ato ati, si George. Good. Kaya di siya makatilaw aning gabi kalami kaayo nga sudan. Nga gikan pa ang recipe sa laing kalibutan. Kini. Katilaw na gini sila karon og lamian nga templada sa kuan manok, oh. Makita ninyo? Manok mo ni. Atong gibuhat ani. Ito ang gigisada ng manok. George. So actual din niya og live ni kay saba kayo mga bata. Ato sa siyang pahumukon gamay ang manok. Dungagan na to siya og tubig. I think he's Tubigan sa nato para nga yum. Okay. Dayon kung itong lantaw, no? Oh, aksyon nagka brown ang chicken, oh. Simple lang kayo, guys. Kung di na kinalag oil ni. Automatic na ni mo oil ang kuan. Ayaw, George. Ang chicken mo oil ni automatic. Huh? Butang lang nimo ni dinhi. Tangan nimo lamas. So medyo giuna lang natong chicken kay Bisaya mo guni. Bisaya ning manukan ni mo ning Unsa? lami kay ni. Then atuwa lang siyang pabukalon kadyot. What did you paint it? Oops. Ay, kana ano dito? Ane? So, balikan lang nato ni taw-taw ha. Ane? Okay, go. Okay. Sa dili pa nato di pa nato timplahan, nato sang i-prepare daan ang mga lamas. Okay? Kuan magini siya, live gini siya kay para gyud makita niyo maayo, no? Tao na to makita tong pagka-kusinero ani. Okay? Ugasan daan. Kita ng gubot niya. Okay, ha? Kita ang gubot, Luis. Di kay na may kumbira gud pero human naman mo nang luto mi balik kay para manihapon mi. Mo nang kita ni mo daghan kay daghan kuan. Daghan siya og kanang pangugasunon ba. Okay. So nanatay sibuyas dahon. Kaya kini tanglad ni. Oh, kita ninyo na? Oh, tanglad na. Pagbukal ato karong kuan. Ato na ding isulod ang tanglad. Og naapod tay kini, no, seasoning. No, di na nato ni i-mention unsa ni nga seasoning. Naatay asin para nga malamian, oh, limpyo ba kayo sulanan, no? Di na sayo nang atuang kuan. Ewan good limpyo na. Atong i-plaster na, Ewan good limpyo. So, karon tungod kay naman naman itong slice ang atong lamas, balik na ta sa ato. I-open na to, ha? Agay! Peting lami, You see the hot steaming? It's so yummy. Ha? Grabe sa kanya akong, uy, naman din ko sa Amerikani di, Kanam din yung kuan. Uy, saman, piskan ka? Oil, yeah. But it's okay. Sige, ipa-kuan gamay. Okay? It's So, okay. feeling na ko, guys. Grabe ni kalami. First is Giluto ba ni mo? asin. Asin. Okay? If you want to cook Bisayang manok. Again. Next. Butangan na to. Seasoning. Up. Up. Okay. Where did you get that After that- watch? After that, atong tilawan or atong tanawon chicken kung humok na ba. Kung humok na chicken, di na nato sunod ang atong sunod nga ingredients. So, kagaya. Sorry too guys hot. ha, kaya
Hawa kay mapabiskan ka, hawa. Kanay. Hawa, sorry kay guys, kay hindi ko ka-explain sa kalami guys. Humana na. Magkuha ta og tubig. Tubig. Iwap sa nang... So, butangan na nato sa tubig guys. Kaya atong plano ani is atong butangan og leafy nga kamunggay. Yuck. So, ang atong gamiton nga tubig ani kanang inaani jud sudanan guys. Nindot gyud siya. Okay? Oops. Kita niyo na Please guys. subscribe and like to our Okay. channel. Kita nyo na. Napay appeal ni. Oops. Okay, more. Give more. Okay. While Kaimnon mo to ni Watay. nagkuha pag tubig ang atong assistant. Water more. Water. Ay, naunsa may akong assistant nga. I'm just doing the job all here, guys. Quiet don't know Filipino. Tatay knows Filipino because he's from Ipunan. Oh. Okay. So, mga ni. Duwaga to water. Wow! After duwaga water, automatic. Say isunod hi. na to ang asin. Kaya Grab. parang makasabay sa kalami guys. Kay di na sa basta-basta atong kuan. Okay. Since na naman tayo asin, na naputay tubig, okay, ato siyang pabukalon balik guys. No? Okay. So, while ato pa siyang pabukalon guys, okay, We'll just do nothing. ato siyang takluban sa karon mahulatan nato ka mubukal. Then dinhi ato naman gi-prepare ang atong kamunggay. Kita ninyo. So natay kamunggay. Wash it Okay. up. So kini noon guys, mao ni say patok kaayo sa panahon nga pandemic, no? Kinahanglan ta mo kaog sige daghan nga. Unsa kayo na to? Vegetable. Vegetables. Very I like pumpkin. Good. I like pumpkin. Pumpkin. Oh, squash. Squash. Oh, sige. Dito Look mo at pangalan these dyan. guys. It's so yummy. Okay. So, nanatay. Wow, fresh wash. Okay. Fresh nga kamunggay. Ayaw na. Stop. Water. Yataga na kag-water diha. Wow, you guys, it's so fresh and clean. Ouch. It's stuck Nara. on me. Ow! If some of you are in Ipunan, you should like this video. Tagaipunan ra gid eh. Para tagaipunan ra gid. Yeah. Okay. So before na to ilunod ang atong kamunggay guys. No, mga tatay diya. Gusto mo ma-appreciate ang inyong giluto. Before na to ilunod ang atong kamunggay, unahon sa natong lunod ang sibuyas ug ang tanglad. Kanawa What's the tanglad tay? The ah, long one or that? lemongrass. Huh? Okay. Wow! Woohoo! Nag-dive to sa pool. Woohoo! Tanawa guys ayun na nasundan ng Oh, okay. Look at this, guys. Fresh Oops. wash. While waiting, ato sang takluban. Nasad. Dasad. Ito normal. Okay, murag kulangon na atong sabaw ana, atong dungagan gamay. So, Okay. let's speed things up. Okay. So, mo na inyong matun-an nga gabhion. Come on, get off. Guys, if you didn't do... Grabe kay ni kalami nga recipe guys. Kung wa mo ka ila ni, dapat makaila mo ani. Guys, if you didn't have dinner, you must cook this. I tried it. It's very yummy. Wow. The soup was my favorite, but... aren't you putting too much water? Dili man. Or is that okay? Sakto na ng water. Okay. Itong ituyo na para nga yum. Okay. He is the fun papa who always vlogs. Okay. Yay! So, Here, guys, we have a knife. ato ning i-drain ang atong kamunggay kay para di datong butang ng tubig ha. So you should be very careful once you hold the knife because it's very bad. You might prick your finger. Okay, nara guys. Nawa. Oh, look!
I-drain na to ang kamunggay. Para nga, They drained pag the abot water. na dito, uga na siya. Uga. Di, wala na siya Tubig. tubig. No? Kay daghan naman tong tubig. Smile tayo, smile. Say hi. Hi! Auntie Irene. Huh? Diva, please do not watch this. Auntie Irene, please do not continue to watch this. George! Siyempre rin. If she watches it, why don't tell her to watch it? Okay. So, Your brother has no idea what he's doing. What? What, guys? What? Where are you going? I will be watching you. Here she is. Hello. ha? Grabe sa kaya na yung mga manghod eh. It's so is it yummy? Say yes if it is. 3, 2, 1, taste. Oh, di ka Never ka makas may acting tatay. grabe kayo, grabe. What can you say about your cook? Grabe kay kalabi. Yes, mga tatay. Di siya matabas-tabas ang kalami. Yes. Patuloy butang kanog, kamunggay. Here comes the fun part. Wow, 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 wow. Ano di purpose na natay ka ng naay sabaw or walay sabaw? Nice sabaw. Oh. Kuha man eh. Dai, Gulay man yung kamunggay. Dai, can I help you? So guys, you see here is a knife. You should be Easy, careful wait, once you hold a knife. Help you, Mom. Dili na mag-help. It's okay. Put more salt to make it more yummier. I want to soup it. Wow, wow. I want to soup it. Not. I want to soup it. Soup it. Soup. Ay, naku. Yan na. See guys, these are bananas. So guys, here's my Siamese cat. He is sleeping right now in his stool. If you know what a stool is, you're in luck if you're a... Ayaw, mayambo. Itaw na. I don't want to soup it. Okay, you wanna taste it? So wait, I'm just gonna go to the puppy so you taste it. Okay. Look at these puppies! Puppy! Ah, puppy! So they were just born in September or was it October? Yum. Is it hot? Yeah. No, wala na hot oh. Here's the door drawing. Wala na hot lagi. I want too hot. It's But very I like beautiful. hot. Puppy! Puppy! Ay, gamay pa kasi lang. Let's go back to the food. How is it, Tay? How is it? Super yummy. You know. Look at this. No. Watch. See? Muna mo ang menu for the day. Okay? It's menu. Menu. I don't know what to say. Oh, sige na. Stop na. Thank you for watching and subscribe and Click the bell icon. manghugas ako. Okay? Thank you for watching. Manghugas ako. Bye, guys. We have to subscribe, like, and share. And hit the comment down below. And say yummy if you're interested. Interested. Don't mind my acting father. So, bye.